بكره. كل المكان ده جامد قوي، تحفه. ايوه يا عم، انت ايه رايك؟ انا بابي كان بيوديني اماكن اجمل من كده، بس عشان معاكم حلو. والله انا شايفه المكان كويس قوي، بس خلاص نبقى نروح المره اللي جايه المكان بتاع باباكي. جماعه عادي، مش مشكله بقى. يا نهار ابيض، ابو عين وحشه جاي علينا. بنعمل ايه؟ انا خايفه منه قوي. تاني يا بسوم. انا خايفه منه قوي. ايوه شكلكم مولعين، جايين انتوا الجنينه معاكم فلوس وتليفونات والدنيا حلوه معاكم. لا واللبس يا لهوي ولا التسريح، ايه ده انتوا اتضفتوا. يا عم الله يبارك لك بقى، امشي بعيد عننا، مش ناقصاك. وحياه امك بص انا لسه واقع مني 1000 جنيه، امشي يا عم امشي، قول هي ناقصاك. يا جدعان والله العظيم انا مش بحسب، انا ماشي يا جدعان وسايبها لكم. يا بختيكم ايه الكاوتشات دي. ايه ده؟ مش قلت لكم عينه وحشه؟ فرد الشبشب بتاعتي فين؟ طب ما انا يا عم الكاوتش بتاعي اتاخد. يا نهار ابيض، بنطلوني باظ والكاوتش راح فين؟ هروح ازاي؟ سيبها لكم يا عم لما اشوف اروح ازاي. وانا كمان ماشي. وانا كمان ماشيه، ده عيل عينه وحشه. هروح ازاي انا بقى دلوقتي؟ مش عارف اقول لامي على فردة الشبشب دي. والله العظيم بابي لو عرف هيموته كده، بس هعمل ايه بقى؟ هروح.